Телефони Redmi A3 гирифтан мо апамон рӯшонда сёнка намегирем. Дута памят 4 г 5000 мач батарейка дорад, 13 мегапиксел камера. Якин падаркаш якта пойрбанки 10000 мача зад ва денгиш бошад нимхе мебинед дар инҷа. Телефони Redmi A3 памяти 4 ба 128 г ранги кабудош. Дута мо харидорӣ кардам барои падарка. Тоҷикистон равониш мекунам. 5000 мач батарейка дорад ва 13 мегапиксел камера. барои YouTube, WhatsApp, Telegram ё барои кино тамошо кардан мешавад телефони Redmi A3 ва нархо ё бошад 7990 рубл дар магазини Realfon. Мо харидагиан апамон ва мебинем ки айдри шарикаш чӣ мебурад. Апа ку адан ажлията якта пойрбанки 10000 мача ки ду бор дига ҳам телефонтон зарар мемонед. Якта пойрбанк 10000 мача ва демгиша бигина кард. Демгиш наиш дига анаба якта телефони Itel A70 задем. Якта телефони Itel A70 задам. Апам хушон теж завдан телефони Itel A70. Демгиш якта телефони Itel бромад. Якта телефони Itel A70 задан апамон. Нархо ё бошад атақшон 8000 падарка бошад нархаш 8500 адел мебуфурӯшен. Телефони Itel A70 падарка монда буден. Дина яктиша зада будан. И денгиш бошад ирӯз бромад барои апа. Ина падаркашон смартфон Itel A70 ва иш бошад якта пойрбанки 10000 мача бромад. Апа хуш омаден дар рӯзои на истифода барен. Гап занен ака звук то инчика намегина. Хоб гап задай набуда апа. Хуш омаден апа. Раҳмати калон ки магазини моро вибр карден. Раҳмати калон шумо. Хоб.